Morning everyone. Good morning ma'am. Ngasi ke khoi topic ko stock dividend trend IPO. IPO means initial public offering ko. Koi topic se holding agi mamang sida mayam da khoi CNN ko khoi mayam gi CNN lamjung mera academy bu subscribe and share ko tobu ko bi ganu aduga khoi Facebook page ko lamjung mera academy ko hariba page simasu visit tobiyo like and follow tobiyo ko aduga khoi sagi ngasi gi topic nei na doriba topic se IPO ne aduga stock dividend gi matang dangana khoi thora pa mo wari di sagara ko stock dividend sai se kai no khanda khoi na share se lei ga thame long term da khoi na share se lei ga tham basi ko sagi se suppose khoi na company me ta hai si ko XYZ company ma hairo natraga se isam na khoi gi se SBI haira si ko natraga na se MRF haira se MRF company sigi share se ina leiraga thamme khalase aina leiraga thamme ba MRF company gi share se dividend phangba haina ma sahi gi natraga 6 months ki natraga na 3 months ki phangani ka ado dividend se karino haraga dinga sai ko gi company ma gi turnover company ma gi sahi ma gi laiba profit ka company ma gi sahi ma gi laiba profit my turnover du gi matungina ko company du gi general body meeting se phamaba matungda ko general body meeting se phamaba matungda company sina kaidau ga kan da khogi magi laiba profit se magi shareholder sing sida su bonus ki type da paisa se khara khaibi rak pai tare ko per share da sharam da lupa mani humari munga tok tare ni any amount oba yai si magi company ki magi general body meeting da depend tawi ko adu da khoina phangiba kano se dividend se khoina di phangiba kano se paisa se di bonus ki type ta phangi da adu khoina stock dividend har khangni ko okay do stock dividend si makha da je khoi IPO si kari no ha jingmina si ko koi IPO se karino hargadi magi full form sina initial public offering haibane ko initial public offering haibasi initial public offering haisi kaino koi na company amagi first time ihan hana khoina market ta ko company amagi ihan hana khoina market ta kogi kano se share ko company sigi magi share se first time hoina list tawnana bagi listing tawnana bagi ko magi puthorok bagi magi ahanba process ta dudani ko khon IPO idi se ado IPO gi matam sida khoi company gi share se leiba yai ko zone badi yade ko leiba yai aduga zone badi yade ko ni stock market ta ko ni stock market se jingba horok padagi hoje phawda lei se kaino stock market sida buyer ma seller ma lei hai buyer su lei seller su lei hai ko ado IPO si gi se jo khon IPO si lo matam da su khoi buyer su lei gani seller su lei gani ko tawbudabu IPO dadi kaido ge hakanda buyer sina investor mkhai oirani aduga seller sina khoi company sing sina oiduini ya ko company owner sina first time magi ko share se mayam da sell tok thorok tuini ko adugi ihan hanba process se khona ko khoi IPO ha khangni ko adu khoi stock market se da lai se ko share market ha ga stock market ha ga sida koi primary market haibam lei aduga secondary market haibam su lei yai ko koi primary market haibam su lei re aduga secondary market haibam su lei re ai basi gi ko
ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯗꯤꯐ꯭ꯔꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯃꯥꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯀꯣ ꯁ꯭ꯇꯣꯛ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯀꯦꯟꯗꯔꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯌꯔꯁꯨ ꯁꯦꯂꯔꯁꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔꯅ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯀꯣ इन्वेस्टर होगनी अदुगा प्राइमरी मार्केट ना बायर ने इन्वेस्टर अदुगा सेलर ना का कंपनी सिदे का बायर ने इन्वेस्टर होगनी अदुगा सेलर ना कंपनी होगनी का दो कोना आईपीओ से लौबदा पैसा से क्याम संगदगे है कांदा पैसा से मिनिमम अमाउंट से 15000 दे लौबो याबा आईपीओ लै का 15000 दे लौबो याबा आईपीओ लै हारिबा आईपीओ से कोई लौबदा प्रॉफिट 100% फंगनेबल लेते समटाइम्स प्रॉफिट फंगनी समटाइम्स ए लॉस होगनी को अदुगा आईपीओ सिदा मोर देन 2 लाख तगी हेना कनो तब आईपीओ से लेको मागी फंड का होइबसे अराउंड 2 लाख मुक दका आईपीओ से ले हारिबा आईपीओ सिदे कोई लौदबन फैको पैसा दु चौमन गरे अदो आईपीओ से अखोना ट्राई तौबगी ओइना सुम पर लोट 15000 मुकी चांगदो ओइबा आईपीओ से खोइ लौबो याइको द आईपीओ से अखोइ कदाइ दे लौदिनो कमाइना लौदिनो मागी प्रोसेस न करिनो को से सपोज अखोइ एक्सवाइजेड हाइ से एक्सवाइजेड हाइबा कंपनी मागी शेयर से कनोदा सेल कनोदा आईपीओ इन थादोरे खलसी आईपीओ इन थादोरबसे अखोइना मिसागी इन्वेस्टर सिंगसिना मासे बाय तौदिनी को बाय तौदिनी बाय तौबगी मतम से 3 days की मतम पीबा खोदा 3 days की मतम पीगने 3 working days को हाइदि एक्सी खोना बाय तौ मीन्स ऑर्डर तौब नत्रग बुक तौब हाइगा सु खंगनी को अदुगा विदिन 14 days दा आईपीओ से खोगी मार्केट त को सगी सेकेंडरी मार्केट लिस्टिंग तौरकनी को सेकेंडरी मार्केट लिस्टिंग तौगनी अद सेकेंडरी मार्केट लिस्टिंग तौरबा मतुंगदा को कैदौरने रकादा कसैगी सेकेंडरी मार्केट जौरबनिना बायर सेलर लोइना अनसे ओइरनी इन्वेस्टर ने लोइना ओइरनी को बायर सु सेलर सु इन्वेस्टर ने लोइना ओइरबनिना सेल तौबसु यारनी अदैदी कोई बाय तौबसु यारनी को हाना खोगी प्राइमरी मार्केट लेरिंगेगी मतम से सिदरी कोई सेल तौबदी यादे को इन्वेस्टर ने शेयर से सेल तौब यादे इन्वेस्टर जस्ट बाय तौगदौबनी को से कनोदा प्राइमरी मार्केट लेरिंगे अदो हुजिसे कोई हाइरिबा आईपीओ से कदाइदगी लेदिनो कमाइने लेदिनो कोई जिंगमिनरसी को ओके ए जेरोदा अकाउंट लाग सके जेरोदा अकाउंट सिदा कोइना सी ऑर्डर से संगसी को ऑर्डर से संग सिदा ऑर्डर लेरे अदुदै ओ सॉरी लॉगिन ऑन तो लॉगिन ऑन तो जगे मैम लॉगिन जारमद्रे Zerodha account open tौद्रिबसिंग ओपन तौसिको ngasiजै मै मी अनि अहुमगी ओपन तौसेन हाइरे हाइरक मिसिंग दो इदम होरन कॉल तौरगा तो ओपन तौगे अदुगा आइगी क्लासगी सपोर्ट तौबिबो ओइना को अकाउंट नंबर दम ओपन तौबिसे मैम को सिदा कोई ऑर्डर्स आइगी ऑर्डर हिस्ट्री ने अदुगा सिदा जीटीटी लेरे को अदुगा बास्केट नोसि लोइना कोई क्लास त तमखिनि को एसआईपी अलर्ट आईपीओ आईपीओ सिदा कोई आईपीओ क्लोज तौगरबा हाइदि ऑर्डर तौबो हजि यादरबा ऑर्डर तौबो लोइरबा आईपीओ लै अदुगा आईपीओ से अपकमिंग आईपीओ लै को दरि ngसाइना 15000 की दय लौबो याबा आईपीओ सिदा म यावरे को अतै मगै सिदि लाख अमा अनि की मयाद लोइना लेगरे 1,20,000 1,15,000 का सोइना लेगरे अदुगा हजिक अपकमिंग आईपीओ हाइबा मसु लेरी सिदा चंगसि को सिना अपकमिंग आईपीओ ने अपकमिंग आईपीओ से
ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯥꯏꯟꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ IPO ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ ꯀꯔꯝꯁꯦ ꯒꯣꯟ ꯄ꯭ꯂꯁ ꯒ꯭ꯔꯥꯁ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯁꯤꯒꯅꯦꯆꯔ ꯒ꯭ꯂꯣꯕꯜ ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯍꯣꯇꯦꯜ ꯑꯆꯧꯕ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯀꯣ ꯀꯦꯟꯕꯦꯇꯔ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड BLCC ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯈꯪꯕ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯅꯤ ꯀꯣ ꯒꯣꯗꯥꯕꯔꯤ ꯑꯙꯥꯔ ꯍꯥꯎꯁꯤꯡ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯄꯦꯅꯥ ꯁꯤꯃꯦꯟꯠ ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤꯁ ꯀꯣ ꯒꯣ ꯗꯤꯖꯤꯠ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗꯤꯜꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯦꯀꯣ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ ꯁꯣꯞꯄꯤꯡ ꯁꯥꯏꯠꯅꯤ ꯏ ꯀꯃꯔꯁꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗꯒꯤ IPO ꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ IPO ꯑꯃꯒꯤ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯁꯟ ꯁꯦ ꯁꯄꯣꯁ ꯑꯩ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯒꯦ ꯈꯜꯂꯁꯤ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗꯤꯜꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ IPO ꯗꯦꯠ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯀꯣ to be announced ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯩꯔꯦ listing date ꯀꯣ price range ꯀꯩꯀꯥ ꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯁ꯭ꯅꯦꯞꯗꯤꯜꯁꯦ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯏ ꯀꯃꯔꯁ ꯄ꯭ꯂꯦꯠꯐꯣꯝꯅꯦꯕ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁ꯭ꯇꯥꯔꯠ ꯇꯧꯈꯤꯕꯅꯣ ꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯝꯄꯅꯤꯒꯤ ꯗꯤꯇꯦꯜ 2019ꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯔꯦꯚꯤꯅ꯭ꯌू ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯈꯤꯕ 2020ꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ 21ꯗꯅ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯀꯔꯣꯔꯗꯅꯦꯕ ꯀꯣ 925 916 510 ꯀꯣ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯕꯤꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯝ ꯑꯦꯟ ꯀꯟꯗꯤꯁꯟ ꯃꯥꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯇꯦꯔꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ IPO ꯂꯤꯁꯇꯤꯡ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕ ꯄꯤꯔꯒ ꯃꯥꯁꯦ upcoming IPOꯗ ꯉꯥꯏꯔꯤꯅꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯃꯤꯇꯤꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯒ IPOꯁꯦ ꯂꯤꯁꯤꯡ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯁꯤꯗ ꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯙꯔꯅꯤ ꯑꯦꯔꯤꯁꯇꯣ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ IPOꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔ ꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤꯗ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯔꯤꯀꯣ ꯙꯔꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅꯤ ꯀꯣ ꯙꯔꯅꯤ ꯀꯦꯄꯤꯇꯦꯜ ꯁꯔꯚꯤꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦड ꯀꯣ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯀꯝꯄꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯝꯃꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯒ 18 to 20 ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯕꯨꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 3 daysꯀꯤ ꯇꯥꯏꯝ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅꯤꯀꯣ 18 19 20 ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯖꯅꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖꯁꯤꯅ 20 rupees ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯅꯤꯃꯝ ꯑꯦꯃꯥꯎꯟꯠ ꯀꯣ 1,20,000 ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤꯁꯦ ꯑꯩ 600 ꯀꯣ 6,000 ꯀ꯭ꯋꯥꯟꯇꯤꯇꯤ ꯂꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗ ꯆꯪꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯇꯥꯏꯞ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯒꯤꯅꯤꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯕꯤꯖꯨꯋꯦꯜ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯤ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨ ꯗꯦꯠ 18 19 ꯉꯁꯥꯏꯗꯨ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯔꯦ ꯏꯁꯨ ꯁꯥꯏꯖ ꯀꯣ ꯅꯝꯕꯔ ꯑꯣꯐ ꯁꯤꯌꯥꯔꯁꯦ ꯃꯥꯅ 0 ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯝꯃꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯁꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁ ꯔꯦꯟꯖ ꯀꯣ 20 to 20 ꯀꯣ ꯂꯣꯠ ꯁꯥꯏꯖ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯅ क्वांटिटी अमखतंग लौगे हाइबे यादे को क्वांटिटी अमद लौगे हाइबे यादे मासे लोट ता लाइब पर लोट अमद मागी क्वांटिटी से 6000 से ओइगनी को सुमाइना अदु माइ डिस्काउंट लेतरे रेट हियरिंग से मैम अम को अतोपा अद सोम द खोगी पेमेंट की ऑप्शन जेंगसे सिदा UPI ID मा हापकनी को UPI ID से करम बनो नंगी UPI ID दो ID से ओके SBI ओबे ओके एक्सिस बैंक ओबे याय HDFC बैंक ओबे याय को नत्रा द Paytm ओबे याय RBL ओबे याय नंग सिजिन रिबा UPI दो अदुगी एड्रेस सिदा लेगदबनी को अदुगी मतुंगदा बिट्स दंग साइ नंगी सिगी क्वांटिटी दो नंग सिदा 6000 लौगे नत्रगा 6000 दे खरे हिंगा के हायगदि डायरेक्ट 12,000 द चकदो को 12,000 दगे मु खरे हिंगा के हायगना 18,000 से लौगदबो को द मासे 18,000 से याबो माने 18,000 ओपी को खदा सैन 18,000 से क्वांटिटी द 20 rupees ओरगदि 3 लाख से द सिदा ओइगरे को अदो खना सिदा मिनिमम द मतर चार्जिंग को 6,000 को क्वांटिटी से लौरे खलसी अइने पिगदो पेमेंट से सिनी को सिदना आई हियर बाय तौरगा
submit tꯧba matamda ko sida submit taugi matamda kai tawre kai tawrega yengsi ko hojiti kanodi oide oh application placed successfully, please accept the UPI mandated by 20 bagi manungda ko to complete your IPO application ko sige magi sida man thare isa ko sida man thare iba kano se koi ai kano su yengsi one for hojikena IPO da submit taugibaga si message ne belaise application place tawgrena ko daga please accept the UPI mandated by 25 PM bogi manungda sagi UPI da mane message am thare ibuko haidiba message se hoi accept tawro haibani ba ado hojikti magi kano se khogi market award na tabani na ko market award na tabani na hoji phodi message se laktari ko the message se la kan da ko yengba yagani adugo magi message se asagi lai hana khalasi ko kada da lakti no agi UPI da haidi example ai hoji GPay si na re khalasi GPay da lakti ni GPay da laga ai accept tawba machangi ko da live message se ad GPay da ge ni accept tawraga di kai dogane kada ngasa agi GPay gi UPI ID duga connect toriba ko haibidi ai sida habiba bank se ko let's suppose hoji ai bank ko se ai sida habiba bank siga kano tawgo do okay bank da leger gane ai sida yawri ba bank se okay sida leire ko manage bank siga link tawgadamni UPI se ko aduga topa mana aigi bank account sida haidiba amount ngasagi na 1 lakh sina 20,000 IPO logado si yawraga leibo ogadobni ko ai bisda yawriba kano se si amount se aina IPO se book tawbuga ko moidu chaloi ko haidiba amount se kadai da leigani hada kanda hogi aigi bank account manung se sida block tawraga leigani ba haidiba kano se ko block tawraga leigani aduga asagi IPO sigi magi kano se suppose ayo kanung tawraki ge IPO sigi magi sigi list tawdubagi date amaga yawri basida ko si jengsi ko offer start and offer end asagi sigi 18 to 20 sini ko allotment haibam leidi allotment hai sina ngasa aina book tawragadi IPO se ina aisu logjigen order tawragadi aingonda phangbor phangdabada si date 25 ta khanggadoi aina 20 da order tawre khalase ko 25 ta ngasagi allotment tawbagi si oidure allotment tawba means IPO se ina order se tawbaga ise phangani haba leite ko IPO se order tawba ina phangani haba leite ko haidi order se demand jam agadi khoi lucky draw gum tawraga IPO se pi chawe ko dogi ngasagi lucky draw tawba khoba tawba da ise aigi mingdu yawbu yawtaba duni ko sida allotment lakti se ko aduga refund initiation date 27 ko 20 dagi aina book taw thame 25 sidai phangda leire aduga 27 sidai 100% confirm oirani ai IPO phangi or phangde se ko okay kamana khangdino ai IPO se phangagadi aigi bank account da moina block tawraga thamgiba ai amount do adu transfer tawthokhrani my company gi account da ko aduga phangdragana block tawraga thanambado unblock tawthorani ko aduga muk kaigamba I phangagadi paisa se transfer tawgrani aduga date 30 gi numidang da natragana date 30 ga first morning sida ko aigi sigi holding gi manung se sida holding da ngasagi aina sida order tawgiba IPO si kono dharni hair si ko dharni gi IPO se aigi holding da changsil ani ko ade
Demate transfer 30 dani 30 da changak yai by chance changak draga su listing that 31st ki kano se early morning se sida igi holding da la ko yai ko sida holding da la ni holding da la ni aduga topa mana akhona hojik sida dharni thiba phangi roi ba ko DHA are dharni ko dharam dhara sai phangi ko dharni phangdari ko sida dharni phangdari adu de 31st ki morning da si dharni si sida thiba da phangani search ta ko search da dharni se phangani aduga masai gi magi IPO listing to ba hai se first time IPO listing to ba se pung kaya da to ge ha kan da 10:30 am da ko 10:30 am da ma se ko gi secondary market ta listing to rani secondary market ta listing to ram ni na koi kai do ya ni buy and sell ja ni bro देखो buy to ya ni sell to ya ni okay ai du buy sell to ya ra ga di ko segi magi price to koi buyer and seller da depend to re ko magi company gi phagalak ba or high dharak bu gi matung ina price up down la kani adai di lai ba investor mayam sigi psychology ko anduga investor mayam sigi wakhal lon se sigi matung ina price up down se la ka doi ni ko okay dum ngasi gi di so de loi sinjere aduga mayam sida hayeng di koi Nifty 50 and the bank Nifty gi haise karino aduga Nifty finance hai bam so no bum su lai sina karino se koi hayeng jeng mine se ko kogi index hai bam lai ri ko kogi Bombay Stock Exchange index lai the National Stock Exchange index lai ko hai ri index haise karino aduga Nifty 50 and the Nifty bank haise na karino Nifty finance haise na karino ko हारिबसिगी कनो सिंगसे होय हयें पुन जेजें मिनसी अदुगा watch list setup सिबो हयें खोय जेंगसे को अदुगा मयाम दगी रिक्वेस्ट दि खोगी मयाम गी चैनल को कनो से खोगी लमजिंग मेरा एकेडमी अनि YouTube ते लैरिबा चैनल से सि न तोबियो सब्सक्राइब को एंड शेयर तोबियो को अदुगा Facebook पेज सिसु follow to bi ko koi google da sang kana gumna se lamjing mera academy ne search to daga sudum phangam gani ko lamjing mera academy icon YouTube channel sida lai ko fast da lamjing mera academy ko lamjing mera academy YouTube channel lai re khogi aduga sida na khogi Facebook ko sina Facebook ki channel do sida koi gi kano su lai se Telegram ko Telegram group su lai kana guma Telegram group join to ning ba sing sida click to bio ko Telegram group ta su gi live video sing dai di matam gi information ko loina share to jari ko asidi swade lo sinjere aduga khogi kenogi se ngasi babu da Zerodha account hangbiyo haina ko natraga Zerodha account open tawsi haina ina request tawruba ya birakpa ko hai tare mokhoi kharegi keno si khoi ngasi ai phone tawjarake ko aduga phone tawraga ngasai account se open tawna ba khoi complete oina na ba khoi jengmina si kaigino ha ga de khoi hayeng hangsit ta gi di ko keno se horani kam hayeng hangsit ta ide khoi practical pai ba ya ba gi matang ama la ka tawre ko sida hoji phau da register horami se khoi gi mangan leiba ko tawrame jasli lae kung lae lai frog from Uttam Kumar lae ko samrai latpam national ko okay Samananda and they did Vidyananda Ningombum ko okay
mi phana yamdi tawrame ko sibawni okay okay hai ri basing sei ngasi dum call tawjerake ko call tawrake aduga account se complete oi minasi 1 2 3 4 5 6 7 8 ko 8 account ne aduga kangabam rakesh ko adidi barun ko mayam sei call tawjerake aduga call tawraga ko loichinaba ko yaring khai ngasi se complete oi thokse ko sinjarage thank you ado hore numidang su khoi pung 7 pm da khogi google meet ta same class laigani da top mana live ko khoi live ta live trading with practical ko 9:15 dagi start tawgani kana gum join tawning masing join tawbiro ko have a good day